Rawngbawlna Chanchin cái ngai thak tur hi rinna awanga ti du da ti Laos rama kina kumsom palimi Chanchin ani Laos rama thingtlang khopakhata hian kinai chu 7-day Adventist pastor te in lamatlanin thantlaluam chungin kongka akik tota ani hitlei rol kumsom palimi ni in anule paten an kut an phuarna street phel tumin alau be me ka kinai nule patit chuan achunga kuthlakin anuchapa phei chuan amaya anek sakba ka ataksa te achuya enge ati swala hetlei roi hian Iswa Kristan yak nungzui tura baptisma changa 7-day Adventist ko shan zom tura du thlanna asiam khan thil abwai thlak zauta ani ama mangai chintu anule paten andau dala pi put chena an sakovon lama kirle turin nasatakin annora ale lama kinai ero chu arinna a chuan ading hetla thunga ti du da nakara damle cheltaka atwar thei chu thilmak tak ani a Adventist chian 30 la in engham thatna bik ma an pesilo anni po churing tu mitlem te meicherwal de mai anni ba ka thingtlang lo nei tu re theive tak tak te anni hloma anni tin khosakna tur an thok chuak ve trok chau ani anin mangai tlan na ero chuan kina iri ruhi akho ile thunga tharau thiang limzara iswan athin lungchunga tlamwana nei tirin chutiang nor na le ti du da nakara po har satna na me lo tak chu be seina nei chungin atwar fana iswa mangai na chuan athin lunga ne e mawangin ani tan chuan nun na thapia po poi atilau ani ma se chutiang taka daudal na chu engchen nge atur theyang le amanu le pale nu chate nen nge achanga kuthak le vona chu atwaring theido nemni chanpuina le hum himna muturin khoilam nge apanta kang kinai hian pantur chuang po anelo ina hon le la angam to box silo an leina dangte po in iswa arin na chu ban san tura an norve thau awangin an nen pan po angam box silo an ko hau tu po an leina hnai ve thau ani awangin apan ram chuang lo nule pa de thu anga turin alo nor don ti ashisi a nule pa de thu zom chu thil chale ti omber ani Laos rama chuan ti nge tura ngai ani a Bible zirtir na po ani thau pok FSC bungruk chang khata chuan no pangte u lalpa a chuan in nule in pa de thu zom ro u chu thil dik ani si a ti ani ma se engchina nge no pang hian anule pa de thu azomangle achung ten kut an thak na awanga a maile taksa duk thwa chung chuan kinai chuan pastor chen in chu apana ma se chuta po chuan omrei theibok silo anule paten anron zon chwa ma ngein pastor chuan an leichin hnai dang tenen muni himlama akal tir thwaya anu ninga apo kinai chu achung telaka alabi bawzui renga ina ahongam to lo ama pu avoi tam tak an lo wak to chinawangin ahongam to lo ani anu nungbera peika chuan apa in asilai la chhuakin akapa ma se a chel lo zokani kinain kut atwarna chu laduk thla thlo in vona thu chu engtia hanti turnge shat mai leithei po anilo kinai tan hian lo tung try sak ula arina thu awanga achung te kut thak le vona thu te atwar chwa theina tura sakna po dil poyang u lalpa wan thir kauten an ven hima nasa zoka kut thak ator to lo nan dil pui bok ila anule pati baka an chung ko tan po dil sak ila an thin lungte alo nema chanchin cha englama an inhona chiale chishiat na phim taka an fanudu thlan anga kal an phal saknan dil sakang u kaushan haute po in chanpui dan tur an sha theinan po dil sak ila an rampon lama le khazir chunzom tura passport ane theinan dilpui bokang u kaushan member ten he thil du omlo takhi ching fel tura fin an nei theinan po dilpui zelang u tun quarter 13 sabat tholom chen khathi mangin Laos rama kinai te zirna tur sikul ahon sakdon ani Laos le khovel mundanga chanchin cha thedar nana sabat sikul tholom pal taka in thodona wangin lom thu kan soye khati zong kha Rawngbawlna Chanchin kan ngai hak thei te chu ani e